24. marca sa na hlavnom námestí v Šamoríne konalo podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody. Organizovala ho Západoslovenská vodárenská spoločnosť v spolupráci so samosprávou mesta. Návštevníci sa mohli oboznámiť s prácou vodárenskej spoločnosti. Odborníci predstavili technické vybavenie a priblížili dôležitosť ochrany vody. 1992-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete Rio de Janeiroban megtartott konferenciáján döntöttek úgy, hogy március 22-ét a víz világnapjává választják. Ez a nyilvános nap az egész nyilvánosságnak szól, de főleg a fiatalság figyelmét szeretnénk felhívni a víz fontosságára. Köztudott, hogy gyakorlatilag Közép-Európa, sőt én azt is kimerem jelenteni, hogy szinte Európa szintű vízkészletek vannak itt Csalló közben. Köszönhetően ez a Duna folyónknak. Például tehát ezek a legnagyobb készleteink Bős környékén vannak, ahol a Duna a hosszú évezredek folyamán 400 méteres kavicsréteget hordott össze, és ez a kavicsréteg tárolja gyakorlatilag ezt a csodálatos vízmennyiséget. Nagyon vigyázni kell erre. Somorja is az egyik azoknak a kutyainknak, ahol az egyik legjobb minőséget tudtunk produkálni, és természetesen ezek a kutaink folyamatosan figyelve vannak, és jelenleg is, hál' Istennek, nem tapasztalunk semmiféle rosszabbodást a vízminőség területén. Obyvatelia nášho mesta mali možnosť využiť aj bezplatný rozbor vody zo svojich studní. Pre deti boli pripravené interaktívne programy. Okrem toho sa žiaci šamorinských základných škôl zapojili do výtvarnej súťaže s témou Zachráňme ľadovce. Každá kvapka sa počíta. Najlepšie práce boli vystavené v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa 25. marca uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien. Víťazom kategórie 1. stupňa základných škôl sa stal Michal Panenka, žiak základnej školy Mateja Bela. 2. a 3. miesto získali Ramona Irímia a Noel Deák zo základnej školy Mliečno. Prvenstvo v kategórii žiakov ročníkov 5. až 7. získala Korina Ferenci, žiačka základnej školy Mliečno, 2. miesto patrilo Natálii Boďchovej zo základnej školy Mateja Bela. Na 3. priečke sa umiestnila Hanna Čelle, žiačka základnej školy Máťaša Korvína. V kategórii žiakov 8. a 9. ročníka získala prvenstvo Zita Horvát, žiačka základnej školy Máťaša Korvína. Druhou sa stala Polina Sisová, treťou Alena Durdík zo základnej školy Mateja Bela. Riaditeľ odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Dunajskej Strede odovzdal osobitnú cenu Michelle Podkonickej, žiačke základnej školy Mateja Bela, kým primátor nášho mesta Csaba Orosz ocenil prácu Ladislava Kránica, ktorý taktiež navštevuje základnú školu Mateja Bela. Cenu za ekologickú myšlienku získal Patrik Lehota, žiak základnej umeleckej školy Štefana Nemeta Šamorínskeho. Podujatie prilákalo množstvo návštevníkov a pripomenulo význam ochrany vody pre budúce generácie.